dumelang bahaeso la moetlo kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 empa ha re qale ka dihlooho tsa tsona. As men, we are taking a stand to support and to build our young boys. Mopresidente Cyril Ramaphosa o thakgotse letsholo la matsatsi a 16 a ntwa e kgahlano le tlhekefetso ya bana le basadi Durban, provinseng ya KwaZulu-Natal. The South African Weather Service has issued an advisory for heatwave conditions with persistently high temperatures. Le batama dibakeng tse ngata ho phatlalla le naha le lebeletse ho tswela pele ho fihlela ka Labobedi. Tsona re di thakgola semmuso ka ditaba tse reng Mopresidente Cyril Ramaphosa o bile mmoho le makgolokgolo a barutwana ba sekolo se phahameng sa bashanyana le bopong la Durban nakong ya ho kgakolwa ha letsholo la matsatsi a 16 a ntwa e kgahlano le tlhekefetso ya bana le basadi. This is an important signal that we are sending to the country that as men, we are taking a stand to support and to build our young boys. We want to build boys who are going to take responsibility for themselves, for their actions, and for the future. This is the 16 days against gender-based violence against women and children. And it's important that this march takes place at this time, because here, as we are promoting the positive masculinity of boys, as we are gathered here, we are promoting the respect of boys and generally of men for the humanity of women. Kaole le motlatsa Mopresidente Paul Mashatile o ne a le Mpumalanga mo a buileng ka bohlokwa ba phano ya metsi ka ha ele e nngwe ya diphephetso tseo basadi ba shebaneng le tsona ka ba hlokomela malapa. This 16 days of activism against GBV campaign seeks to interface the issues pertaining to safe access to clean water for women, a basic human right, as championed by the Department of Water and Sanitation. This sub-theme underscores the link between water and violence against women and children, emphasizing the need for immediate action to ensure safe access to clean water, a fundamental human right, especially for women who are mainly responsible in many of our areas, particularly in rural areas, for domestic work and managing household. Ratela pele, University ya Pretoria ya Vendalia Northwest di tlile ka leano le bitswang Ubuntu Community Model in Nursing e le mokgwa wa ho tataisa basebeletsi ba bophelo ha ba sebetsana le mahlatsipa a tlhekefetso a bong. Morero o moholo wa sena ke o kenyeletsa motheo wa tlhokomelo le boitshwaro mosebetsing wa booki. Go ya ka United Nations, basadi ba ka nna dimilione di le 736 go ralla lefatshe ba kile ba sutliwa e ka tswa ele ka thobalo ke ba ka pele ba bona kgotsa ke ba eseng ba ka pele ba bona. Basadi mo Afrika Borwa le bona ba kile ba diragallwa ke mofuta o wa bosenyi. Jaanong badiredi ba boitekanelo le bona ba bontsha ke makgatlhanong le koketsego ya dikgetsi tsa bosenyo kgatlhanong le basadi. Re sa lefo ba rotloetsa mogwa wa botho mo bodirelweng pholo. Main objectives is to bring Butubaruna in our communities, in our hospitals, and also interpersonally, so that people must learn about Ubuntu again. Professor Selina Monokophiri wa Northwest University ena o rotloetsa gore go buisanwe ka ga merero e emang basadi. Bomme ba sentse ba tlhompe borre ba tlhompe bomme selo seo ha re ka godisa bana ka moetlo o. We have mostly observed that the males are not involved, so it's basically the role of the mother who is still carrying the baby at that moment. Maikaelelo a lenaane le ke go thusa baagi ba metse selegae le metse e sa tlhabololwang gore ba fitlhelele ditirelo tsa pholo
tse di nang le seriti. Jabu wa Africa, Mahikeng. Lefapha la Thuto ya Motheo Porofenseng ya Limpopo le re barutwana ba tla leka ho kopitsa nakong ena ya ditlhahlobo tsa makgaolakgang ba tlilo tobana le molao. Sena se latela ho tshwarwa ha monna ya dilemo tse 22 a ngwella morutwana e mong ditlhahlobong ketsalong ena e etsetseng sekolong se phahameng sa Mokhulwane motsaneng wa Kgantjhabileng. Lefapha la Bophelo Porofenseng ya Free State le tswela pele ho akofisa ditshebeletso ka mokgwa wa digitale ditsing tsa lona le thakgotse ditshia tse 3 tsa pele tsa digitale ho kenyeletswa le tsa ditlhahlobo. Tshebediso ya technology e lebelletswe ho fetola le ho ntlafatsa ditshebeletso tsa bophelo. Ditsha tsa mmuso tsa bophelo dina le ditsebi tse mmalwa tse lebelletsweng ho sebeletsa setjhaba sa batho ba fetang dimilione tse 3. Hangata ha bakudi ba hloka thuso ya ka potlako ba tlameha hore ba tle ba fetisetswe Bloemfontein ho ditsebi empa ba bangata ha ba finyelle. I was phoned about a patient in one of the peripheral hospitals in Bethlehem had a kidney abscess, and 80% of those patients died. And most of the time they want to refer these patients to universities because they don't feel comfortable doing surgery on these patients. Sesebediswa sena ke se kengwang hlohong mme ka sona o kgona le ho bona sohle se etsahalang sepetleleng se seng. Batseba hore petleleng tsa rona tse what we call peripheral hospitals re referela batho to Bloemfontein because the specialists that can conduct those procedures ba iphumana ba le Bloemfontein. Now because of this technology ha re sa hloka hore re nne re refere. Se tla boela se boloka le tsohle tse etsahalang nakong ya kalafo. Ho sa le jwalo lefapha le tla boela le boloka lesedi lohle la bakudi ho marangrang. O tlo fumana hore ka nako e nngwe ditaba tse ka hara faele ha di sa bonala hantle kapa faele ha e kgone ho fumanala ha bonolo. Jwale ntho e re tlo etsa ho fokotsa ditaba tse hore ha re ya makgotleng a dinyewe re be re na le bopaki ba hore ho etsahetseng ka mokudi o. Makgala Masiteng, lefapheng la ditaba ho SABC Bloemfontein. Muiri boela go amohela le tona la naha la dikamano tsa matjhaba ngakana le diphando le re Afrika Borwa le ha Afrika Borwa e ananela tumellano ya matsatsi a mane ya peho ya dihlomofatshe pakeng tsa Israel le Hamas ba batla ho be le peho ya moshwelella ya dihlomofatshe bitsong la khotso ya moshwelella. Phando o buile sena a kopanong ya baetapele ba naha ba mehleng e bileng Cape Town. Mekgatlo e hlokomelang diphoofolo e etsa boipiletso ho beng ba diphoofolo hore ba nke mehato e matla ho di sireletsa lebatameng lena. Ba ditshebeletso tsa bolepi ba re Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Free State, North West le dikarolo tse ding tsa province ya Northern Cape di tla aparelwa ke motjheso ho fihlela bekeng e tlang ka Labobedi. Motjheso dikarolong tse ngata tsa naha o fihla dikgarateng tse 30 mme ba ditshebeletso tsa tshohanyetso ba kopa batho hore ba nwe metsi le ho se be letsatsing pakeng tsa hora 10 le hora ya 3 thapama. Diphoofolo le tsona di angwa hampe ke motjheso ona. Unlike people, animals like dogs and pigs don't sweat out excess body heat. While your dog does have a few sweat glands located in their paws, these do little to help regulate the body temperature. Other warning signs include panting, hypersalivation or drooling when your dog is warm to the touch, and a dry nose. Severe cases may display vomiting, blood from the mouth or in the stool, seizures, and muscle tremors. Diphoofolo tse hlaha tse kang ditau, ditlou le dithuhlo le tsona di phela bohloko ke motjheso. Lebatama lena le seng le nkile nako e kalo ka beke le bakwa ke maemo a kenyeletsang ho fetoha climate. The South African Weather Service has issued an advisory for heatwave conditions with persistently high temperatures over Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, the Northwest, Free State, and the northeastern parts of the Northern Cape. This advisory is valid until Tuesday. Ba ditshebeletso tsa tshohanyetso ba boetse ba ipiletsa ho batswadi ho hlokomela bana le hore bana ba se bapalle melatswaneng.
Dipapading Orlando Pirates e theoetse maemong a borobedi lokong ya DStv Premiership ka morao bapala ka noto sehlopha ka seng le Richards Bay Durban ka jeno. Pirates e se bapetse dipapadi tse 10 mme e na le dintlha tse 15. Papading e nngwe AmaZulu e hlotswe ka ntlha ho noto ke Stellenbosch Moses Mabhida Stadium. Moebulipi bua latela.